مالن جو آخه ینکو برای لگنداد هاتن چیکرین خودی گرینگی و طایبت مندیه که جودایه نمازه ده هاوینه دا هنگن و ده زوستانه دا جی گرمن اف چاندا کبناره هیناجیل روژاوای کردستانی هاتیه پاراستن نشته جهن گنده گرباوی یکی ردای باجاری قامشلویه جی هر سال به هاتنا زوستانی را دمه چله دا مالن خاین آخی سر راستگن نشته جه گند یه بناوی عبدالحلیم محمود گود هر سال او به هاتنا زوستانی را خانین خواه چه دکن و حطانها خودی روی چانده درد کفن اف خاني خاريه منه ام حاضريه اخذ كن حريه شي دكن شبو كلا يعني جبستان تي دوي ام بساينن شبو دروبانا كدبو خاني دروبانا كد والله شغله دست حضاري سيست حضاري دسدي سيسدي يعني مواد حريه اخي ذكرن وقاجم ذكرن وقاو اختني واوي ايش بستان تبع حريه حريد وشي حرصال وشي وصار ده جاردي جام دست بيت كن جاردي ساين هر وها ابراهیم محمد جی کج همان گوندیه دیار کرکو جبر حسکرنا جی چاندا گفناره را او پارستنا کلپورا دیرین او چاندا مالن آخی ده پاریزن انا بو وقت سيانا خانيه وا هنك خانيه ما قال خانيه ما بحريين يعني اف وضعي قندي ما اولوي يعني هنك جي مثلا جوابي قارنش خرب چمنتو چيكن بس اف النتيجه يعني بلكي حر انسان امكانياتي بناقني دي مثلا بهاي چمنتو بهاي بلوك بهاني حمتش بهاي يعني حسن بهاي جعاله ميناي ووقت مسالات بفلاح تم يعني دشكن صالكي باران ها صالكي نها صالكي ولا كرملي خص صالكي ولا دربي يعني اب شولي قنداولويه مالن کلبیج آنجی به آخه جده من جواکا خاصایی دا هاتیه لگوری در فتان شینیان مالن خوا آوا گرنه هروها مالن آخی بونه ناوندا لحف کنبونا جواکه پارستنا زمان دنگ بیجی و فلکلورا رسن یا گل کرد گوتا روژا ایرو هاتیه